Wadhi nyime gi wechegi kama bende jatend piny William Ruto ochwalo ajenda mar telo mare kaunti ma Kakamega kama ogoyo debe ne lek mare mar laro komno kendo e yiero mar higa 2027. Ka oloso e lime mare ma ochako mar ndalo ang'wen e kaunti no, Ruto medo puoyo mosenindo Raila Odinga kaka jal mane ojiwo achiel mar oganda jo Kenya ka okalo kuom ne keto winjruok kode. Ruto bende ogoyo debe ne jachung' mar UDA laro kom od bura ma Malava David Ndakwa. Serikali ya kitaifa na serikali ya county kupitia ile program ya National Equipment Program tutaweka hapa equipment ya milioni 150. Mnanielewa jameni? Mnanielewa? Kwa sababu matibabu ni mambo matatu. Matibabu namba moja ni kuwe na hospitali na kuwe na equipment. Matibabu jambo la pili ni kuwa na madaktari. Waulize nyinyi watu wa hapa Malava. Yaani mkiniona mimi hivi. Ati wale watu tunashindana na watu ni wale? Yaani mtu ningeshindana na yeye ni Raila Odinga. Lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Very early in the morning. Wamepotea. Barabara ndio hii tunajenga. Stima tuko na mpango. Masomo tuko na mpango. Matibabu tuko na mpango. Yao ni mpango ni gani? One term, kasongo, nini? Hiyo itabadilisha dunia hii kweli?